Ну, приехали, просто сразу выписали повестку на следующий день, чтобы появился в ТЦК, а потом, типа, подошли еще одни, типа. Segera setelah dimobilisasi, Ivan Kitsay, seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap, dibawa ke Kharkov bersama orang-orang yang dimobilisasi lainnya. Setelah beberapa hari selama mereka tinggal di sekolah yang ditinggalkan, mereka diberi baju besi, seragam dan senjata, dimasukkan ke dalam bus dan dibawa lebih jauh di malam hari. Tidak ada pelatihan pendahuluan yang dilakukan di tempat pelatihan atau kelas apapun yang dimobilisasi. Pada pagi hari, mereka dijanjikan pendamping yang akan membawa mereka ke posisi tersebut. Ternyata tidak ada seorang pun yang bertemu dengan mereka yang dimobilisasi. Tetapi mereka diturunkan di bawah pohon tanpa memberikan air, makanan, atau bahkan skop untuk menggali. Menurut Komandan, Kitsay dan orang-orang yang dimobilisasi akan ditempatkan di posisinya selama 3-4 hari, diikuti dengan penggantian. Posisi tersebut ternyata hanya berupa pohon di hutan. Ketika tiba-tiba Kitsay dan rekannya dikepung oleh militer Rusia dengan tawaran untuk menyerah, dia langsung mengikuti saran mereka. Prajurit Rusia menawarkan air kepada Kitsay dan kemudian memberinya makan. Cerita tentara Ukraina ini seketika viral dan menuai beragam respon dari warganet. Рождающие посадки отвели, ну, на позиции отвели. Ну, получается, сидели под деревом, со мной еще один был. И, получается, я сидел спиной до дерева, а второй сидел напротив меня. И потом уже он поднимает голову, видит, уже идут русские военные и типа уже кричат: сдавайтесь. Дальше меня связали, положили, а он что-то сопротивлялся, началась перестрелка и его заглушили. Хороший самолет. Ну, нормально. Сразу дали воды попить, покушать. Ну, покушать сразу не было, а потом дальше уже дали покушать, курить давали. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.